Minista wa Ugitiri wa thiinii Prof.Kithure Kindiki umuthi ni ageire na gikiro na hamwe ya atongoria na muingi kuma kaunti-ini ya Kiambu kwaririria mitaratara iria kuhuthika hari kung'ethanira na unyui wa njohi njikirire mukana uhuthiri wa dawa cia kurefia udumwe na uhaguku wa Ugitiri undu uria wongererekete na gikiro kinene. Hatuwezi kukubali faida ya mtu mmoja iweze kutumika kuangamiza taifa tukiangalia na macho. Akiaria thutha wa kuruguria division njeru ya Cianda gicigo-ini gia Kiambaa, Kindiki ni agwetete unyui wa njohi, ngananie na uhuthiri wa dawa cia kurefia aricio ugwati munene uria ukuriire aikari a mwena uyu maitho na muno makiria mbeu njithi. Pombe hatari ambayo imewekwa makemikali na vitu ambayo ni hatari kando ya mito na huko kwa mapango, huko kwa vichaka. Hiyo pombe na madawa ya kulevya imehatarisha nchi yetu. This country faces a generational crisis. We are not sure that we have tomorrow's nation with us. Mwena-ini wake gavana wa kaunti no Kimani wa Matangi ni ikirie ritana aria kuongererwo kwa maafitha borithi aria meguteithiriria kung'ethanira na ekinae aria makoretwo makiagagia muingi mwena uyu. Kindiki akimerithiria kuongererwo kwa maafitha ugitiri gukinyaniria tariki 1 mweri ukite hamwe na gwakwo gwa ceceni njeru ya borithi mwena uyu. Ni ndangathite bara tutaungana na waziri mundu wothe wendagia dawa cia kurevia guku, mundu wendagia njohi ucerie kundu kungi gwa guthii. Wanatishia sisi, wanaanza kupigia hao, mwambia rais aende polepole, sijui unajua sisi ndio tulikuwa tunaunga mkono sijui nini. Mambo ya kusupport serikali na pesa ya kifo hatutaki. Hamwe na maundu mangi maria thirikari iranire gutigirira ni yarumanirira namo ni hamwe na guthurimwo kwa waki wa manyumba kaunti-ini ino, kurumirira nyumba iria ciriga kumomoka, udumwe na kuhamurithio kwa andu aria matari na maratathi ma gukorwo magiikara guku bururi-ini. Inaamrisha ya kwamba sehemu ambazo inashukiwa kuna watu ambao sio wa Kenya ambao wameingia katika nchi yetu kinyume na sheria, hao watu watafutwe, wakue, wapelekwe pale mahakamani ili tutoe orders ya kuwarudisha mahali wametoka. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a.